ngibuyele marubeni erubina ngibuyele maye mina ngiyala erubina ngibuyele mina maye mina ngiyala erubina ngibuyele maye mina ngiyala erubina ngibuyele maye mina ngiyala ngibuza nginitshali ngabe marubeni ngibuza nginitshali ngabe marubeni ngibuza nginitshali ngabe marubeni ngibuza nginitshali ngabe marubeni ngake ngabuyele rubini katolumkuba. Uthi bewazi ukuthi lokha wena nawuthi ngakwami uyaphambuka ngombana ayikho into ebathi yingakwami nofana ngakwethu akukho. Ungaba indoda, ungaba mfazi, uthethe, wendile, wajamisile amaboda, kodwana lapho akusikho ngakwakho. Nawuthi ngakwami usuke ulahlekele mthetho. Ngiba ukukukhumbuza lotshani bizo lami ngingilungile Mabhena, unamasoka, umntazana wenaleni owakhuliswa manzunza. Bakwethu into engizoyiveza namhlanje sile izonikhumbuza khulu ngokuthi sibabantu nje silahlekiswe makhuwa, sanikelwa umqondo we-individuality, umqondo wokuthi kosukuthi sibe independent, kwamochakala ini i-community ukuthi singasabi sisizwe kodwa umuntu azibone umaqeda. Yimbi into leyo ngombana ngiyokhulu elahla ini abantu esendweni sabo. Kuba yini ngithi mina umuntu akanalo into ebathi akanayo into ebathi yinga kwakhe? Ngizokukhumbuza ke. Imbuzo nasi, kuba yini umsana ngathathi? Kuba yini isokana lokha naliqeda ukwela linikelwe isithambo kodwa nalingathambi? Kuba yini isokana linikele isithambo esingafani nesaka babakhe kodwa nesaka bamkhulu wakhe? Bakwethu umuzi ngesintu sesindebele wakhiwa yini? Iye ngiyazi lo physical ophathekako wakhiwa yisamende nentina, kodwa ngokomoya nasithi ama ingredients ukuthi sakhe umuzi lo siwuvuse kuhlogeka ini? Intanga nesithambo. Ngizo ke izinto ezicakathekileko ezakha umuzi, ezivusa umuzi. Ngaphandle kwendwezo awukhoni ukuthi ungavusa umuzi ngani ngesindebele. Manje kuza njani ngithi mina lana akusikho kwakho? Ukukhumbuleke ukuthi umntwana uyakhamba yokwela, nakaqeda ukwela abuya nendanga, indanga ayitshelele ingwenyama, abuye anesithambo abamthuke ngaso. Isithambo esangasisebenzisi, isizathu sokuthi angasisebenzisi asiselisokana ukuthi akana muzi, akasingumnini muzi, ungakho enzeni angasisebenzisi. Ngesintu sinikela izinto ezinengi lokha nasithombako nolokha nasiwelako ebakubambisa zona kodwa nabakazi nature azikahlumi, bakubambisile. Zihluma lokha nawuthathako nofana nawendawo. Sikuthi isintu njengoba nasikhamba ngengaba nangengaba, yonke into kunala ithome khona incane bese the more ukhula nayo into le. Kungakho ezinye izinto unikelwe zona nayokuthomba kodwa njengoba usakhamba iqude sezingakasebenzi. Angekhe ke uzikhumbule ngombana ingqondo yakho ayikho lapho. Ngisebenza ngempoko mina, yami ingqondo iyafika lapho. Umuntu nakabuya engomeni abuyokwela, ikumbe sakhe ayisebenzi, ikumbe sakhe yathatha iyabekwa ngombana ithwele indanga. Bese kuthi lokha nakazokuthatha umalukazana kababa ingasi wakhe, nakazokuthatha umalukazana kuyenzeka ukuthi umalukazana lo njengombana azongena la ehegeni, ukhumbula ukuthi nakaphuma ekhabo uphuma ambethe ivunulo yakhe le ebamnikela yona lokha nakathombaka. Ngitsho umbethe iphephethu, umbethe isithimba njalo njalo. Nakafikako lapha uza nesokana lakhe, bafika bajame ehegeni, bese isokana lakhe liyamtjhiya lapho lingena ngendlini. Bese ke umkhari bakhe lo future mkharibo udada wabo lesokana uyaphuma ke uyakhamba uyokuthatha umntazana lo ukhamba nayo uyomfaka kuphi ngendlini. And then nakwenzeka idwende nobukhazi
uyavunulisa kubekwa phasi iphephethu kubekwa phasi isithimba lesi anikela umngeni sakho omunye umuntu iphotho umbatho inthimba ezinye zako ngikho sithi izinthimba zako sobanda akusisithimba esivele ekheni kodwa nasithimba esivela komunye umuzi bese ke ambathiswe ikumbese yesokana lakhe ukumbatha kwakho kwekumbese kulapha bakunikela khona indanga ukhumbule ukuthi ngesindebele umntazana akabi nendanga umntazana uthola indanga mhlana ayokwenda wena njengoba umntwana ababelethi bakho babathethene wena awuthi ubaba ligawu wena uthi umntwana wamagawu ummakho naye waba ligawu mhlazana ubaba kwenzani azomnikela indanga le yamagawu so nabazokuvunulisa ikumbese leya kuhle ikumbese kabani kababakho le eyabekwa yabhincwa yabekwa kuhle leyo ngiyo ke yenzani ekunikela indanga leyo ama rituals akhona aya follow one stuff and stuff. This is how you get indanga bese ke nawuzokuya kwakho awuzingeneli obviously now bayakuthatha bayangenisa kune house ominginyana yesindebele kwakhiwa unhodlo all those rituals zinzani zifaka abezimu zizakha umuzi loyo ukuthi uphile indanga leyo ibayi install lapha isithambo leso siba activated. That's why wena kusasa uyakhona kemnyanyeni okwenzani uyokuthamba bonaso olalong for 5 years for 10 years kodwa ungathambi kodwa namhlanje singombana so uthethe so wenzani so uyathamba aloke ngombana isithambo lesi ngesaka bamkhulu wakho indanga le uyitshalelwe yingwenyama okuthi ukuthi indwezi musi akusizo zakho they are not originally yours they are not personified akusindo yokuthi uzicabangela iphowe emnyana wena uyi1 bese wathi lesi kuzaba sithambo sami lokhu kutsho ukuthi umuzi lo akusiwo wakho akusikho ngakwakho nithethene nina ngombana niyathandana nahlala umuzi ngewabezimu umuzi ngewamadlozi umuzi akusiwo kamadzela nokumbuza umuzi ngewakwamahlangu nofana ngewakwamabhena ngewabezimu sinazokuthi ngakwami kungakho ngithi mina uphuma endleleni uyaphambuka kumphambo ngombana nawuthi ngakwakho indanga uzitshalela awa isithambo uzenzela awa uyathoma wena njengoba uthamba so unique awusi unique noba mkhulu wakho uthambe njalo naye wathi saka bamkhulu wakhe njalo so ku lineage wena just a piece nyana so uyipiece engaka eyiba yingcenye yani ye lineage yabezimu bemzini loyo okuthi you are an extension of a certain ancestor. Now ufika ke emzini lo akuthoma ukufika wena kwaba nabafazi abanye bakhe bafika ngaphambilini kwakho nabo bakha umuzi lo okungewedlozi okungewabezimu therefore this is an extension it's one house yindlu yinye ilo iragela phambili ingenwa babantu ngokwahlukahlukana kwakhona kodwa na solo yindlu yinye ingeyami akusiyo yakalungile ngeyani ngeledlozi lela lokthoma. Does it make sense? I just hope angiyabala ukhulu ngagcina sengikulahla manje ke ngohunyeziweko akhonakala ukuthi uthi la uhlezi khona kungakwakho kungakho igama elisebenzako ngiligama elithi ekhaya nawuthi ekhaya ngilo ke igama lelo elilungile ukuthi ulisebenzise nawuthi wena nanoma ungukumbuza na uyalaba kwakhele khona uthi ngiya ekhaya awuthi ngiya kwami akusikho kwakho lapho kungakho kunemithetho nemithetshwana owayithola lapho nabakuyezelako bakunikela imithetho basazokutshela ukuthi emzini lo amanzi akaphuma ebusuku aphuma emini in therefore kungakwakho lapho akusikho ngakwakho lapho ngombana kunemithetho kosi ukuthi uyilandele uyisebenzise kuthiwe emzini lo kwenziwa ngalindlela imikhuba yani yabezimu sesikhuluma ngemkhuba yani yedlozi okuthi ukuthi umuzi lo akusiwo wakho umuzi ngewabezimu bese wena kukuphi lapho akusikwakho kodwa na kusekhaya njengombana lokho wena uyakhawo babakho awuthi ngekhawo babami uthi ngiya ekhaya na uyakhawo mamakho awuthi ngiyekhawo mamami uthi ngiya ekhethemkhulu likhethu kusekhaya elikhulu bese lapha kusekhaya asithi siya kwabamkhulu emzini lingithini
angazi igama lelo ukuthi umuntu akathi kwami angugogo ngiyolibeka kanjani ku sentence iyangibalekela but ke ngithemba ukuthi uyiso understand kusekhaya lapho akusikho kwakho. I don't make the rules. I don't make them tattoos. I'm just a messenger. Into ezi ugcina sowuzazi na ubereka ngempoko. Bana bafika banemiraro ugcina sowuzazi. Ngiyathokoza ibizo lami ngingilungile Mabhena ngibawa ukuthi nisubscribe ku YouTube channel lami.